Taj nemoj da pucikam trap na tebe. Drž ga! Drž ga! Amo, dobre, pusti ga, pusti. Ajmo ljudi, evo burekčića. Evo ljudi, ovo nabljam mozgu što ima kako stas dobro hvala pitanje. Danas u ovom videu pucamo 5 burekčića. Juče je bilo 6, danas 5. Tužna muzika Naruto. Gladan sam, malo sam čak i pregladnio, tako da će ovo vjerovatno biti u komodo stilu. Dry swipe. Imamo ovdje. Look at this beautiful creature. Ja, šta imamo ovdje? Legendarna vrsta Pokemona. Mewtwo. Razmišljao sam danas snimati taj full day of eating bureks, pa vidjet ćemo. Ne naklapam se u schedule, ali možda u ponedeljak. Valja majica, ovo sam modu ja izmislio. Trapolte. Dekolte od trapa. Bilo je majica ovaki prije, znam, bilo je u 80-im, dobro šuti, šta se odmah drzaš. Joj, ne znam koji bi majke, svi su mi dobri, ali ova mi je nekako special. Vidi ga. Isto na albumu od Ine Merlina Borek, ono. Šuti, ajmo, gladni smo, pošli smo malo halucinirat, kažem ti, malo sam čak i pregladnio. Moram prijaviti napredak, znači u mršanju. Snimam ja to, pokazat ćemo, polako, djećerba. Nemoj da napucikam trap na tebe. Nemoj. Borba sa vrućim burekom, part 1, trilogija, Hobbit. Prenaglo sam ušao ovaj burek. Idemo drugi zalogaj. Zaboravio pomirisati. Joj, majko! Joj, kako je dobro slan ovda! Guna idem. Evo i ovaj komad, tačno, znaš koliko je dobar komad, tačno po težini komada osjetim koliko je dobar. Biće danas težak dan. Prvi put 5 bureka, ono, malo je teško za psihu, znate, treba imati samo disciplinu i to sve da čovjek izgura, samo da jede burek. Gasiš oči, znači žmiriš da bi što više posvetio pažnje onim čulima koja su u tom trenutku bitna. Znači čulo mljaca prije svega. Dosad sam ga otkidao da ga sad malo ujesti. Joj! Ma ne znam. Tačno se vidi da čestite žene pravile. Poštena ga ruka pravi. Joj, daj mi još. Čekaj, evo. Vidi ovi mrvo, vidi ovo ovdje, vidi šta je ispalo mesa iz ovog. Vidi mesa, ba. Vidi mesa šta je ispalo iz ovog bureša. Vidi što ispada mesa. Svašta, čekaj, moramo meso. Stavit ću ovo meso, ću nagurat ovdje. Nagurat ću ovog mesa. Vidi što sam nagurao mesa ovdje. Ajmo ko čamac. I eto Moby Dicka da vas proguta. Kad si gladan, nisi svoj. Ljudi ne razumiju, ali veoma je teško jede sam burek. Morat ću malo ovog drugog ujesti, uješću malo ovog drugog. Ovdje ovo je ispalo meso, makar da pojedem ovo ovdje. Ček. Evo ovako ćemo ovdje staviti ovo ovdje, malo ovdje ovako. Joj, ovo ovdje ovako, čekaj Transformers od bureka. Stavi ovo ovdje, ove mrve, idemo komodo zmaj. Joj, ujeo sam crisp. Tako na kraju imao crisp. Na ovom ovdje imao crisp. Ovdje brva. Gdje imamo ove? Taj nemoj da pucikam trap na tebe. Drž ga!